Malampuson nga ginbuhat ang soft opening, launching and blessing han Hibakong Sea of Clouds sa Nature Park sa Barangay Hibakong, Borongan City han Abril 28 sugad nga bahin han preparasyon antes ini formal nga abrihan ha publiko ha Mayo 1. Sumalakan Mayor Jose Ivan Dayan Agda ang proyekto nagtutuyo nga mapakasugan kahibaruhan katawhan labinahan kabataan ha importansyan pagpreserbar ngan pagkonserbar han kagugubaan. Iagintaghan doon nga kinahanglan magkaurusan komunidad base maprotektaran ang kagurangan nga nagsiserbi nga panalipod kontra kalamidad sugad han bagyo. Nagpasalamat liwat ang alkalde ha Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contiesa tungudan pagpondohan view deck nga nagpapakita natural nga kaanyagan lugar. Gindayog gihapon niyan kalidad han trabaho han kontraktor nga nagpapakitan maupay nga epesyente nga paggamit han pundo han gobyerno. Ginpahayag liwat ni Agda nga diri ila pag-promote han kalikasan ang tumong han proyekto kundi pati ang accountability ha pagdumarih ni sugad nga usa nga economic enterprise ang syudad. Naglalaom hiya nga magiging malampuson ini pinaagyan giyangan feedback han publiko base mapauswag pa ang serbisyo. Dugang pa niya ang parke magiging instrumento ha pagpalangbo han paghigugmahan kagurangan nga napagpakitan tinuod nga wildlife ha kabataan. Yan na waray pabayad ang pagsulod ha parke tungod ha nagpapabilin nga energy emergency han nasod ngan samtang ginaadman pahan City Council ang mga polisiya ngan ordinansa nga kinahanglan igpatuman lakip nan pagdumarhin public hearing antes maaprobaran ang mga balaod nun. Gintago siya naman ni Governor Ralph Vincent Ivardoni ang inisyatiba ngan iya ini gintawag nga usa nga pitad ha husto nga direksyon usa ka pitad ha kada higayon. Iya gintagan doon ang importansya ng sustainable tourism. Lakip nan pagpromote han lokal nga rekurso sugad han urang usa nga freshwater crayfish nga nakikita Hibakong base masuportahan ang pakabuhian komunidad. Samtang iginpadangat liwatan hulos nga suporta ni Congressman Shin Gonzales ngan House Minority Leader ngan 4-piece party list Representative Marcelino Libanan ha proyekto pinaagi kan Mr. Margarito Guases, Office Manager han Congressional District Office. Haya mensahe ginsaysay naman ni Architect Deo Pumida ang kasaysayan han lugar tikang hampag ka-isolated nga upland area nga makuri kadtuon tubtub ha pagkahimo hini nga ecotourism destination. Sumalahaiya hadto kilalaan Hibakong harayo ngan makuri kadtuon nga lugar ngan nahimo pang hotspot han armado nga kagiusan. Nagbago ini han matukod ang 21.7 kilometers nga access road nga nagpahalipot han oras ang biyahe tikang ha usa ka oras ngadto na lahin tubtub 20 ngada 30 minutos tikang ha sentral syudad nga naghatag hin mas madali nga access ha lugar. Iginsaysay gihapon ang Sea of Clouds phenomenon kundiin ang mga panganod naghihimon sugad hindagat ha kabukiran kada aga nga ginlalauman nga amon pangunang atraksyon han parke. Haylarum han liderato ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda nakakarawat ang proyekto hin 17 million pesos nga pondo tikang hatiasa paran pagpauswag han mga pasilidad lakip hini ang 3-level viewing deck, coffee shop, parking area ngan mga signages. Ang proyekto magahatag hin oportunidad ha pakabuyan komunidad lakip nan mga dati rebelde nga mahimo maging tour guides sugad nga bahin han ira reintegration. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.